amakuru abarabaha mitimbagano ya internet garukwereka kwirwara rya Mbara Regional Referral Hospital n'abarwire ba Ebola irizoba bakuru birwaro barugayo bashobora hanshongeji yo mwabasiyo n'ikiro cyisho mukarebo mu mahuriro ngo Mbara Regional Referral Hospital hari y'abarwire ba Ebola mbene umwizire inyenda no mu mpwero muri eki kumanyisa abantu ngo tuko kiri. Dr. Deus Twesije uri gukora nka mukuru w'irwareri nagira ngo bakatunga abantu babiri ababire bino bubonero bwa Ebola umwari mutigazo w'imyaka 15 hamwe no mwishiciwe imyaka 19 kandi bakaceberwa kuko byarjura mu kucebera nibyoreka ngo tubine ndwareji soberi ya sande biro bibiri shahanka munana zihangwe tukatunga barwire babiri umwaka ari umutsigazi ngati umutsigazi umwaka ine myaka 15 na nempungi akana aragana kivari ihangariye kurgenyu markar Burundi atwire na koreme moyo mutosho mu kampo atwire na tera matafari na korane n'ijomero moyo mutosho akahereze biro bitanu umukampa rushasha ayinamana make ayinomurro ayinomutwe konkaye isha yagiro kwirukana ukwiyarebere meshagamo bone baza kumushyitsi yaha orenda kariyo mpampazi ahabwe kirukana cye cyabirekeremo eshagamo umushabu wabanze kumureba akerarikira abo kuba nitumanya ngo Ebola umuyihangermo. Dr. Deus Twesije yatangaza bumwe ahabumanyiso wendwareji akokurura uwagira umutwe uwagira kutungura inyama ni kusasa uina macumo mu kifuba rera kumutegerezo tinyowe kangu nategereze kunda arebeshaga mango ndazo mwirwara nora ko bwiro w'igikuru kurakaho utandika kuragurirwa kare abo kubebora leta. Dr. Deus Twesije yayengera yashobora kubacina barwire 18 ahabarwire 98 batunjire ahabwa monkeypox umeza 3 kandi cyo mu shati ne yafire muri agameza 3 tukutungira amabarwire twashitse abarwire 88 baturabira mu mikono izobere ho kugambira umuwode twinemo abarwire 18 konko mu gishogundo murungi buri murwire we norabira tirirwe yakira so mpox erho abarwire turene atwire Denesi umumbari yo bajanjabwa uburwiro bwa monkeypox yatshobora kuyatunjira uburwiro bu izotero nkutwere yatero nkutwere ninga biyankombe sambana basambana utanpango warwara nkicho warwara nkinzo batyo mera izamira batiye bihereye umwana yikuriyana gushumuka mu ngwenge derente bire nguriciromu byane nguricirana na atambu bono betango ngubiro y'amatose. Alson Kagure umugambirizi w'irwara rya Mbara Regional Referral Hospital yateje abantu muranga ukwerinda indwareji stero muranga abantu bona local authorities ba DHOs at least kurugayo mukagumana mu driving agency yo kwerinda indwareji ya mpox kandi still nkirwaro ntube hanangiriza ngo mwafuna ka case numbasa kuzumana gingira okwa health center lower health center facilities. Olivia Kamsime, our Sky Television, again Shonga, Omurimbara.